ćemo mi iz SNSD-a veoma brzo napraviti jedan prijedlog ustavnih reformi u Bosni i Hercegovini isključivo na bazi preporuka Venecijanske komisije. Mi nismo ti koji mislimo da treba da postoji tročlano predsjedništvo i da nema mjesta da recimo da se ukine to tročlano predsjedništvo, da se bira u parlamentu jedan predsjednik sa nekim dogovorenim mandatom 2, 3, 5 godina i tako dalje, mada ja mislim da ne treba toliko, i da se svaki sljedeći izbor bude neko iz drugog naroda. Dakle, tu reformu evo mi odmah možemo prihvatiti. Prihvatamo i činjenicu da se, evo to gospodin Lagundžija može da potvrdi, čak smo dijeli zajedničko uvjerenje da prilikom ustavnih reforma konstitutivnosti naroda da je isključivo potrebno da se na nivou Bosne i Hercegovine, odnosno Doma naroda Bosne i Hercegovine brani vitalni interes, a ne da pravimo karikaturu i svađu oko toga na svim nivoima. I to je preporuka Venecijanske komisije i to mi podržavamo i mislimo da to se može uraditi. Ja sam bio lider vezano za reformu odbrane i ponosan sam na to što danas imamo takvu vojsku koja nema regrutacije i služenja vojnog roka. Ja sam na to ponosan. Ja sam uvjeren da mi smo sada ja naravno odgovoran za Republiku Srpsku i ne želim da izbjegnemo odgovornosti za Bosnu i Hercegovinu. To je nemoguće podijeliti, pogotovo ne u poslovnom smislu. Ali mi sa termoelektranom Gacko, rafinerijom nafte, izgradnjom puteva u Republici Srpskoj mi ćemo u naredne 4 godine imati investiciju preko 3,5 milijarde eura.